Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park na le Triforce Ntsolengwe re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana mme o re fihlela gape le mo DTT a re ketle mmogo ka tshedimosetso. 2023 e solofetse go nna nngwe ya dingwaga tse di tlhanaselang ka ntlha ya fa makoko a farologaneng a sepolotiki a tla ba ipaakanyetsa ditlhopho tsa 2024. Democratic Alliance e ipaakanyetsa conference ya yona ya go tlhopha boeteledipele mo dikgweding di le pedi fa Economic Freedom Fighters yona e tla keteka dingwaga di le 10 e tlhamilwe. Ditlhopho tsa lekoko kganetso le legolo di setse ka dibeke di le mmalwa fela pele di tshwarwa. Ditlhopho di tla tshwarwa fa Moranang a le letsatsi le a le malatsi a le mabedi mo Gallagher Estate mo Midrand mo Gauteng. Di e solofetse go tlhopha boeteledipele bo boswa bo bo tla kgonang go mekamekana le ANC ngwaga o tlang. Ngwaga o fetileng John Steenhuisen o tlhalositse sentle gore o teng go ka tlhophiwa gape. Go tlhageletse maina a le mmalwa go gaisanela maemo ao mme a santse a tla totobadiwa. It is important that the leadership of the party gets a renewed mandate from the members and the delegates so that we can go into the campaign with a leadership that has been elected and that has been given a mandate. And this Congress comes on the backdrop of serious inroads that the party has made to recover and to stabilize on the back foot of the electoral performance we had in 2019. Kabagare EFF e fitlheletse maikaelelo a yona a go ngoka ditokolo di le milione e tla bo eketeka dingwaga di le 10 e ntse le teng. Lekoko le theilwe ka Phuku wa 2013 moraga gore malema a belesediwe mo lekokong la ANC. One of the most compelling achievements of the organization is that we've been able to raise the consciousness of our people to be able to respond to their conditions. We've been able to show our people that there is an alternative outside of the so-called former liberation movement, which blackmails them into constantly voting them because of their apartheid struggles. And we expect the year to be the stepping stone and the stepping ladder towards the governance of the EFF in 2024. Moitseanape mongwe o tshwaetse tebang le botlhokwa jwa ditiragalo tsa makoko ka bobedi. You need the Democratic Alliance to have a healthy contestation, but equally they should find ways and means to protect their leaders from public humiliation. The EFF is represented in a number of municipalities in South Africa. So there are all reasons for the EFF to celebrate. And this, in my view, has a potential to give the EFF more strength to do much better and build a much bigger and stronger organization. Jaaka fa ditlhopho tsa 2024 di atimela, makoko ka bobedi a tla bo a dira ka natla go netefatsa gore a ntsha ANC mo maemong a boeteledipele jwa puso. Modulasetilo wa bosetšhaba wa ANC Gwede Mantashe o gateletse botlhokwa jwa go nna seopo sengwe go leka go fedisa ditlhotswana kwa porofenseng ya Free State. Mantashe o butse semmuso conference ya ANC ya borobongwe kwa Bloemfontein. Pula conference e letse e diegisitswe ke ditshupetso maabane. It is a duty of ANC members and activists to save the ANC at all levels. At all levels. You will save the ANC in the Free State. You are not going to ask for any national person to save you. We will deploy NEC members to the province. Those NEC members will only complement your work. Tona ya sepodisi Beki Cele o solofeditse baagi mo masepaleng wa Mkhondo province ya Mpumalanga gore ba belaela botlhe ba ba nnileng le seabe mo polaong ya setlhogo ya mokhanselara Sibonelo Ntsangase le batswa setlhabelo ka ena ba le babedi ba tlile go lebagana le molao mo nakong e khutshwane. O buile seno kwa phitlhong ya Ntsangase le Sizwe Mbingo kwa motsesetoropong wa Thandakukhanya kwa Mkhondo Mpumalanga. Motswa setlhabelo wa boraro Sandile Khumalo o boloketswe kwa Eswatini. Go ne go gopolwa le go keteka matshelo a banna ba le babedi e leng Sibonelo Ntsangase le Sizwe Mbingo bao ba bolailweng ka go thuntshiwa setlhogo. Ba malapa ba santse ba leka go amogela go tlhokofala ga bone. It's hard, it's sad. We're trying to be strong for the parents, for everybody in the family, but it's sad. Baagi ba re ba tshelela mo poifong ka ntlha ya fa ba latlhegetswe ke tshepo mo sepodising le mo tsamaisong ya bosiamisi.
He was honest and truthful, and he died for telling the truth. We are all in so much pain. People are living in fear because there are criminals among us. Please protect us. Babelaela ba le bararo go akaretsa le mmeyaramogolo wa Maloba ba tshwerwe. Le fa go le jalo mmelelo wa boraro o golotswe ka ntlha ya fa go sena bopaki jo bo lekaneng. Qele o tshwengwa ke dipolao tsa sepolotiki mo porofenseng. A re ke batho ba le 12 ba ba bolailweng fa e sa le 2009. Fela o tshepa fa setlhopha se se tlhomilweng go batlisa dipolao tseno se tla tshwara botlhe ba ba molato mo dipolaong tseno ka boraro. We will find the killers because they are not far. And when we find them, we will arrest them. And those people that have sent them. Because in all those killings, there are high-level politicians involved. Meyara wa Maloba wa kwa Mkhondo Vusi Motha le mmelaela wa bobedi Sifiso Sangweni ba tla boela kwa kgotlatshekelo ka la bobedi. Ba lebane ke ditatofatso tsa go tshwara ditlhobolo le matlhatlhela e se ka fa molaong. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel ka DTT yi ta ku yexela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho ke zithole ngesizulu, ngesixhosa, limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, ka Sepedi, ka Sesotho, nga Tshivenda, ngesiswati, ngesindebele. Le fana ka SABC re shoma ka mutingati o itela u badisela mafhungo nga lwambo lwa damuni. Amahora anga-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ulimi lwakho. Go ya sekolong ke kgwetlho e kgolo thata go barutwana ba motse wa Tshetsu gaufi le Morokweng kwa porofenseng ya Bokone Bophirima. Ba tsamaya ka dinao ba ralala sekgwa go ya sekolong mme ba tlhaselwe ke disenyi. Ba bangwe ba barutwana ba tlogetse sekolo ka ntlha ya bothata jo. Tshetsu ke mongwe wa metsemagae ya Northwest. O na le malapa ka nna 300. O na fela le dikolo tse pedi tse dipotlana. Dikolo tse dikgolwane di fitlhelwa fela mo motseng o mabapi wa Morokweng. Barutwana ba tshwanelwa ke go ralala sekgwa go fitlha kwa dikolong tseo. Seo se nnile kgwetlho e kgolo mo barutwaneng ba matric ba 2022. Fela bangwe ba bona ba ne ba kgotlhela ntse go na le dikgwetlho tseno. Ke tsoga phakela ke gore ke tle go kgona go tsena mo ka maoto cause ne ke sena transport. Ya ke ne ke tsoga ka bo ma 2 gore ke ipakanye. Ka bona gore transport ha nka nna ke re ke sela morago a ke kgona go hetsa sekolo ya ka ba bangwe ke bona ba sa hetsa dikolo. Ka bo madimabe barutwana bangwe ba ne ba tlogela sekolo. Batsadi ba bona ba re seo se tlhodilwe ke gore ga gona sepalangwa seo se ba tseelang kwa sekolong. Ka kopa gore puso e re thuse ba gaetsho. Tswetswe tota ke kopa ka pelo aka yotlhe. Ene ke buang ka ene wa mostare. O kila batla gore ipiwa mo nageng. Re kopile tshwaelo go tswa kwa lefapheng la dipalangwa le leng lona le role maikarabelo a go tlamela barutwana ka dipalangwa. Ba ne ba romela kwa lefapheng la thuto. Le lona le ne le ise le tsiboge fa re rulaganya pego e. Zebulon Maine, SABC News, Tshetsu Village. Baagi ba le hurutse ba re puso e kgatolositse selelo sa bona sa go tlamelwa ka metsi ka nako tsotlhe. Baagi ba tlhotse ba dira disupetso kgatlhanong le go emisiwa ga thebolelo ya metsi gangwe le gape. Ba neetse tona ya thebolelo ya metsi le kgelelo leswe Senzo Mchunu memorandum wa dingongorego kwa Zeerust. Ba lopa tlamelo e tsepameng ya metsi. Tlhobaboroko e tona ke metsi. Mme tota ga ke metsi ke fela gore ke re beileng go setlhoeng. Mme tlhobaboroko ke ditirelo tse tsotlhe. Bangwe ba dumela mathata a bona a tlholwa ke boeteledipele bo bo bokoa. Ga ba re bona re le mo sekontere go bontsha gore ke dio tsa ka bomo. Metsi a tswa for 3 minutes ga re tswa mo sekontere re metsi a tswa gore a gore go siame ba boa gape metsi a tsamaya. Re na le about 3 years go le kubo re sena metsi wa tlhaloganya. So boeteledipele ba rona re bone gore bo useless. Mchunu a re batla tlhama komiti ya sepolotiki e tla etelelwang pele ke ena le tonakgolo. A re gape batla tlhama e nngwe ya setegeniki e tla etelelwang pele ke mokaedi kakaretso mo kanterong ya tona. Maikaelelo ke go senka tharabololo ya leruri mo dikgwetlong tsa metsi mo lehurutsi le porofense ka kakaretso. There will be the water port, that is Maghalis. In it, there will be all the districts of the Northwest affected for now or not affected. There will be all municipalities, including those that you are counting already. But we want technical people and engineers in those
in those municipalities because there's a purely technical committee and they will be discussing technical stuff. Go santse go tla dirisiwa diteraka go tlamela baagi ba dihurusi ka metsi e le leano la nakwana. Itumeleng Kgajane, SABC News, Zeerust. Mogaetsi o gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng mo Twitter o ka re fitlhela ka @ditaba_dikgang mo YouTube ka SABC Ditaba_dikgang re boetse re teng gape mo Facebook ka Ditaba_dikgang_. Dikgang tsa rona ka loleme lwa Sepedi di tla ka moso metsotso e le 15 morago ga ura ya borataro maitsiboa. E re pele re kgaogana le wena mogedi yo montle re go tlisetse ponelopele ya maemo a bosa.